Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Uba David Nongrum ubulong MLA ka Mauring Keneng constituency hane kasngi ka khandai terik mentau panai naiwing ula pli pat ba ya ka second MLA Cup football tournament arajar khatpra bala pelong da ka Mauring Keneng Assembly Youth Congress. Hakini kasngi bala sedang ya kini ka lempung ilek kai football palawan ni simenta do lai pu artli ken hon ilek ka ni kisnong paper ka Mauring Keneng constituency lawan mensak hilang da officer in charge ka sorang kham outpost ki rong ba jong kisnong sorang kham bat ki pat ba sedang ya kini ka lempung da ka jinga khon ka bala long hapdeng ka sorang kham neng sports club persya ka mau pedang dong Milliam sports club ha ka ba ka sorang kham neng kala yo ara ya ka jingjob da argo lanot. Hoi kena dikasihin ke baar bagi pelong yang di tournament. Macam senang layak dan pelong di poslong Mauring Keneng. Buat kalong ke tournament ke bayat bet, ya denti. Buat kalong ke tournament ke bajob. Bon lagi nongkit kam. Jong boro arti kiseng ke badan hangli apa konstitusi jongi. Kata di organisasi komiti jong ka block congress committee. Buat assembly youth congress committee. Kira Artian bagi lak ban pelong yang kena tournament mentau senem. Henry kajing temu ke babha jong kini pro atli ki komiti. Ka I mean si mengaku mu nong mikmat jong ni konstitusi. Nomor kajing temu ke babha jong ki kalong ban lum ban lang. Ya ki khon samla ki jongi. Lang ni nagani ka konstitusi barakawai. Hakawai ka lumpung. Om tang ban supen itang ni sap ki pong jong ki ni ju ko poru banyak itu iwe ban pen ya jan ya ki jinge dai hapreng ki samla hakani konstitusi ngala kerpak du katu kan lagi tim ki belak kaya po sor slong kinong penya jong ki tim boper bakin one ban pen ya ka sab jong pisa ki player nomor ki bon ki tim po sor slong menta ki bedong kam ni ki player ki batebet bangasai nak belum makan ke tournament ru kini bon ki player ki ban selek kai hang teh posor mate bang sor kham ru kai lek kai po polo kedong kisnong kompling kai lek kai po polo ke mau dikreng batal ter lenong pi dong don bon ki jing duna dang duna bon ki player barangnya paling makan ke tournament pensiyo kalat bat pedi ki sab jong pi bat kini ki tim boper kini ban khot ni ban jit pi ban simbenta nam ta ki tim ke jong ki nama ke football kam long su tang ke jile kai ban su plut por henry ke football kalong kalat ban kamai nam ta ke ye gasem ke jong pi lumlang hakani kapor Tuhan hamadan football hasoring kham minta kasih football jong ka Mauring Keneng constituency minta deka opening ceremony second MLE Cup second MLE Cup second MLE Cup say laki sab jong pi players Mauring Keneng constituency kapernomen hakane katinti kitim baro don lautro artili kapres money patis topa bajak final juara silak tinggal katim bajak kelas akapla second MLE Cup second MLE Cup second MLE Cup say laki sab jong pi players Mauring Keneng constituency
dare you. Let go. Let go. Let go. Let go. All of my life, too late, till you shut up with perfect timing. Now here we are, we rock it. Our fingers are stuck in the socket. It's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your ass got me drunk, I was sober. Everyone watching, it's true. Go there on the dance floor. La 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 la. Truth go there on the dance floor. La 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 la. I dare you. Dabian, Tony, Oscar, pantai, buat pantai kiri, udah, tersay. Pau yung semua bisa baru ni, bahkan declare bahkan ni second MLA Cup, Mount Kering konsumsi ada kata kala play, kubesibun. Ball. Drop cái ball là cái ball biang này. Side defense cho mà so thăm nè. Này là bàn block. Sorry. Jersey number 14. La Cruz on number 5. Number 5. Cái cái ball là cái ball biang này. Goal kita. Dapat ball cái biang là shimmy cái ball dapat set. Ayo banai long ball. Attack the ball, hai cakap apa biang the defender, jersey number 2, wicket, non cloud, the start. Player ban throw, Melinti ban toss. The defender, player ban clear, kindiat. Mereka nonton ke cina, jersey number 12. Ball, cepat cakap apa biang, the defender, player ban clear the ball. Midfield, jersey number 13. Jersey number 14, let's have the ball. Defender, save clear. Jersey number 15, let's throw the ball on number 5. Number 5, still number 5. Where are the ball level cross? The defender was shalak. Bayawan clear the ball. Goal kick. Move down. Kucing ilangan, let's number 11. Jersey number 9, ulai level cross. The defender jersey number 2 bershalak. Aduh kata lawan clear the ball. Lepas au jersey number au midfield let's take the ball ke mana ni. Melak setia. Nak jing scam di defender. Bayo biang dekat free kick, stuck away. Long ball lai hai cakap ke biang the defender bershalak. Utut ialah kejar opposition. Jersey number 4 to 14. Defender. Bayo ban clear ke ball. Jersey number 14 jam besar kamdan. Open shot. Pass saja ke biang. Letak ke ball. Jersey number 5. Number 5. Jersey number 14. Defender bersalak. Bayo ban clear ke ball. Ball. Free kick. Besar kamdan. Padahal jadi jersey number 2. Kalau kan cek ke ball. Letak ke ball. Harus jaga ke bawah. Menu. Defender layo ban clear. Jersey number 11. To number 5. Jersey number 14. Letak ke ball. Harus jaga ke bawah. Number 5 dan number 13. Layo ban jauh. Number 13 layo ke ball. Setang ball shoot ni. Harga kiu gol was start ada orang tahu shimmy ke ball. Harga ball ke bawah. Oh bernasib. Jersey number 14, let's have the ball. Kapten, let's drop the ball. Jersey number 13.
Jesse number 5 Lembe goalkeeper bersyalak lawan bani cepat bersiam ya lah bol menlait nak jing mah menlait nak jing tak gol kapten lo mutar lo bol Wahyu kapten Lega bol kalik nukon ko umla ketia bandai ke yo biang dah terus saya susun lega bol tempat yo kan pendang kam mana menuru sedikit dan bukan mistake empat Mickey lepas itu bola sakmat jersey number 13 Marway bola Marway Nafian gol Paris dari calak kasar Astani Football coba gol depan enggak pesan bebek syahdu mata dan kebabat dia kena kecak Này hadukan mentam pelawan tegol padangnya drone baik oh lah drop ke bola ke biang dai bisa oh ka try